أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Falintenanay amty androany ity mandefa fiarabana mitsika anatokatrano izay tsy tapaka manaraka ny fandaharana amin'ny alina ity. Amin'ny fiarabana izay hoe tena tsara, fiarabana tsy ino fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsodrany sy fandriampahalemany eo aminareo zay manaraka izao fandaharana zao. Zay dikany assalamu alaikum. Finoana al-Islam, yatsika miresaka Islam tsy karazana, tsy foko, fa al-Islam izo finoana karaha finoana jiaby io. Fa izo tsy karazana. Tetika zany atsika mihevitsy fa hoe raha miresaka hoe Islam zay karazan'olo, sasa masaky milaza fa hoe babako ne métis zany hoe izy, dikan'izany tsy maintsy hoe silamo. Tsy zay, tsy hoe midika hoe ray aman-dreninao zany io avy amin'ny foko zany na amin'ny foko zany de tsy maintsy hoe silamo. Io zany tsy karazana fa finoana ka finoana jiaby, finoana zany finoana al-Islam. Finoana al-Islam zay hoe nandesiny mpaminantsika mpaminany zay farany zay nalefany Allahu subhanahu wa ta'ala le naharany zao tontolo izao. Izy nandefa mpaminany farany nanomboko tamin'ny Adama alayhi salam. Dika zany nomboko amin'ny Adama zany nanomboany zany faminany zay mpaminany zay ay niafara zany amin'ny Muhammad. Ay talohany Muhammad io mbola nisy hoe mpaminany antsoina hoe mpaminany Isa na fahaizany maro izy hoe Jesosy Kristy zany. Ay talohan'izay mbola nisy mpaminany Musa alayhi salam, dikan'izay hoe mpaminany Moizy. Maro be zany mpaminany zay nalefany Allahu subhanahu wa ta'ala teto ambony tany nampianatra zanak'olombelona. Any amin'ny 124,000 isany mpaminany jiaby zay nalefany tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala teto ambony tany. Fa voalaza ao anatin'ny boky masina al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mitanisa vitsivitsy amin'izy ireo eo amin'ny 25. Yatsika mijery vitsivitsy foana. Ao zany mpaminany Adam alayhi salam na hoe Adam, mpaminany Ibrahim alayhi salam, mpaminany Ibrahim zany Abraham, mpaminany Musa Moizy, mpaminany Isa Jesosy, ay maro zay mpaminany Zakaria sy Yusuf Joseph. Maro be zany mpaminany zay nilazany Allahu subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Quran. Mission ndreo zany inona ny dia zay naviandreo eto ambony tany? Mission zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala zay ataondreo mpaminany aby hoe anditarika zanak'olombelona hiala amin'ny karazana fanompoana sampy ijika amin'ino amin'ny fanompoana ilenahary tokany tsy iza fa Allahu azza wa jalla, ndanahary Allahu subhanahu wa ta'ala tokany. Zay zany finoana al-Islam na hoe le anarana antsoina hoe al-Islam, fileferana tanteraka. Zay zany dikany Islam, fileferana tanteraka amin'ny bekony lenahary Allahu azza wa jalla. Dikan'izay zany zay bekony nalefany tompontsika Allahu subhanahu wa ta'ala atsika miezaka manaraka zay kely vitatsika. Zay zany al-Islam. Raha ohatra olo anankiray zany nangala tompo hafa
ankuwachan zan Allah azza wa jal isfanyala anatini finan al-Islam wacha kusa Allah azza wa jal tumpchika lena hayachika ni lazafu zavacha tifadyanari uzana kulumbil fa izan yezikana na zavacha zaifu dikanzeti shinankatui ani Allah azza wa jal ayo miskwaza zavacha mawi itachika kwaza na mifahamunnewi matetik zana chikawi mangala zavacha afa arechika teni mandilcha lena hayachika mitmambaya manova zan zavacha kayazei dechika zani miezika fona we manao zavacha nino fa zavacha mismao zavacha tochika mzee possible zani mampiala chika amni fina al-Islam possible kwa zani zavacha tochika chifana yatika liteni lena haize kuwa azwa chika zani fautana zavacha zai fa fi bibana no solution ay pamnan chika Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamnan zefan nalefani Allah azza wa jalla mchika iznav na mpiana cha nambaya pamnan chika zau nav na lifa na minu zanwi fitundante na tena chaze amnayo aiznav kwa zan na mpiana cha chefa ma zan zavacha fu na zavacha wi fa disona ma usambiafa fanumpona kaza nini ande manchafa kwa chan lena hai iznav na lefan Allah subhanahu wa ta'ala wi ndana mampiana cha zana kulumbil ay iznavyu na mpiana cha sad na mpiana cha kwa kaya ko fumba fenan aona to kuna to chika zan mieni tu mba mrinda fena chika etombuntan zai ma fa mpiana ani sanze fanan na twechacha Islam zan isani mamporis kawi han na twechacha atika mlaza lafin fanumpona miskotenaz Islam nav na zavan detay atika na mfuna Islam chafa kama nump zekel fiti avachika hizi fa Islam navnamba anoma numpole na hai kaya zazan fomba fanumpona le na hai zima tunga Islam zanwi fanazavana makazi ka fanova zan swala zai fanazavana wacha kaya ku tunga vulna Ramadhani aona to fomba fatoa wacha tika zan mila ifi miszava cha principe zan amnifuna al-Islamu Quran wa Sunna teni le na hai ailifumba fanoni pamnanchika le malalachika Muhammad sallallahu alayhi wasallam zavtawezani mami al-Islam zai dikanzai li kitabullah book le lefan Allah subhanahu wa ta'ala amni zana kulumbil anshunawi Quran ay faruwazani li fumba fanoni pamnanchika farani yuzani mamin zavachana kuwazezani maminu zan Islam zai ay nambaya pamnanchika sallallahu alayhi wasallam nambela komna uzani zavachana kuwa kitabullahi wa sunnati we bukindana hai ndek fumba na kazani chislana uzani veri wacha nomieni amni zavach zai in male fumba pamna sallallahu alayhi wasallam fumba naz ten sifiet kazenaton ay ten zinambaya pamnanchika sallallahu alayhi wasallam le sahaba na pedianazan sahaba zai navnantanwe ya rasulullah ma aktharu an-nas yudkhilu al-janna anka betyanul zemi zikana tin janna yuma ya rasulullah anatin zan paradisa zai bakam antun in zan ndo anatin zan janna zai anatin zan paradisa zai na mali zamni tenwe anakurwafona wi taqwa Allah wa husnul khuluq fatahun Allah subhanahu wa ta'ala dikanzem lazawi fanarana libekun linahai dik husnul khuluq li fitunda tenacha dikanzei finona al-Islam mampiana chachika wi hanna zani fitunda tena cha zai ay finona al-Islam zani vaulen amnikaz na ze problem ze mandua achika mandalo amnichika zana kulbin achika ze pieno anantukachan aloni anumbwachika risaka misfantania tia kwa pitika mchika zani sambia mamali amvata tena nazwi ni anachika zani mlaza fa manna problem manna fautana no fadisona ma zava cha ile chika we lina hazani mba amila hilu kwa chika zeza va cha ile chika mba amal ze ataka ze ile chika fafantanien
ohatra misy olo anankiray any navy izy hoe nangataka doa, dikan'izany doa zay nangataka am'le nahay hoe amela heloko anao, ka akory fihetsem-ponao mariny zavatra zay. Olo anankiray angalatsika koa ohatra hoe 70 000 olo, 70 000 olo ao zay, tsy folo, tsy 100, tsy 200, fa any 70 000 olo zany hoe angataka am'le nahay mba ahinakinaka anao, mba amela heloko anao, mba anampijika anao anatin'izany paradisa zay. Ahoana fihetsem-pontsika am'zany zay? Matetiky tsika amin'ny fiarahamonina milaza hoe anao koa mba mandeha mivavaka, mandeha ana masjid zay, mba angatao koa zaho amin'ny tompo le nahay. De ohatra niany hoe fanontaniana hoe 70 000 olo zay hoe navy nangataka am'le nahay hoe am'le tompotsika azza wa jalla mba amela heloko anao. Ahoana fihetsem-ponao am'zavatra zay? Ohatra 40 foana, tsy alaitsika maro 40 foana nangataka. Inona mba ampaminantsika sallallahu alayhi wa sallam ohatra olo anankiray 40. Tatsika misy tsangana anankiray, misy fata anankiray, olo nanao andenina salatul mayt, ka zany nandeha mikosal, nandeha maskeriny zany, navy zany nandeha mikosal zany faty. Nesindreo masjid amin'ny place fivavana, de navy zany navandreo nini fivavana zany, kosalina zany am'le tema islamika zany, navan sola zany le maty. Mba jevitsika am'izay hoe namba ampaminao sallallahu alayhi wa sallam ohatra olo 40 foana tonga am'le fotoana io, olo zay matahotra Allahu subhanahu wa ta'ala mariny, Allah zany mandray zany hataka andreo zay. Didiny am'izay ohatra olo 40 foana zany mangataka am Allah makasika anao. De fanontaniana avadika atsika am'izay zany, tsika mahay malaika. Malaika zay lazaina fa hoe malaika amin'ny finoana al-Islam, malaika vadika atsika tenitsika zany io zay anjely. Ohatra tsika ny amba sy mangala anjely, tsika mahafantatra anjely tsy manao fahotana ka fanaovantsika zanak'olombelo. Anjely zany namboahin'le nahay zany anompo tsy manao fahotana feky. De ohatra anjely 70 000 zany navy nangataka amin'ny Allah mba amela heloko anao, mba amafa fahotanao. Ahoana fihetsem-ponao am'zavatra zay? Moavina tsy falifaly. Zanak'olombelo mety mangataka nefa zanak'olombelo manao kazina fahotana maro sambihafa. Fa nino Allahu nino malaika anjely zany reo tsy manao fahotana zay. De reo zany nangataka amin'ny tombotsika hoe amela heloko anao. Zay mahatonga atsika amin'ny volana Ramadan, amin'ny andron'ny volana Ramadan, voalaza amin'ny volana Ramadan amin'ny alina antsoina hoe aliny lahatra na hoe aliny manamboninahitra antsoina hoe Laylatul Qadr. Amin'ny fotoana zavatra jiaby angatahantsika am'le nahay, anjely zany alefan'ny Allah azza wa jalla eto ambony tany midadasika, eto ambony tany alefan'ny tombotsika zany. De amin'ny alina manontolo zany mangataka amin'ny tombotsika hoe ikeso atakandreo zay, ike zay mahatonga atsika amin'ny folo fahan'ny volana Ramadan zany miezaka manombo, miezaka tsy matoa mihaly mitalao tombotsika. Satria zany malaika na hoe anjely zany dosiny Allah eto mangataka amin'ny tombotsika kesanino le doany zay mpanomponao zay. Badinio am'izay zany hoe anjely zany 70 000 mangataka anitsika. Ahoana fihetsem-pontsika? Moa ve mila atsika zany hoe anjely zany angataka am'le tombotsika zany mba amela heloko atsika? Ndao zany tandresatsika koranany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy mampianatra atsika manao hoe makasika zany hoe karakory le anjely. Ohatra atsika zany mila anjely zany amela nino angataka atsika zay. Nambara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy koa olo anankiray nandeha namangy olo tsy salama, dinia fa 70 000 malaika, 70 000 anjely zany mangataka amin'ny tombotsika zany amela heloko olo iny. Andao jevatsika koa mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam manoloana zavatra zay. Nilaza mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam laza manao hoe ما من مسلم يعد المسلم عد
إلا صلى عليه 70,000 malaika hatta yumsi. Ni laza pa aminantsika hoe tsisy mpino anankiray nandeha namangy namany tsy salama na antrano zany na amin'ny hôpitaly zay tsy salama, afa-tsy hoe ohatsy izy nandeha namangy izy tamin'ny maraina, afa-tsy hoe 70,000 anjely zany mangataka doa am'le naha hoe hinikinao izy ango maraina izy namangy jusqu'à iliteny masoandro. Nilaza koa nytoizy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam koa, wa in udtu namba pa islam ohatsy izy nandeha namangy koa zany koa amin'ino amin'ny andro mantsana zany amin'ny tolakandro zany na amin'ny hariva, illa salla alayhi 70,000 malaika hatta yasba'u. Hoe 70,000 malaika anjely zany mangataka ninazy koa izy aliny zany io jusqu'à maraina zay nino masoandro zay miboaka. Diny eo amizay tsisy zavatra hafa ataondreo zany 70,000 koa tsy mangataka hoe ndanahay mba hinakinaka anao. Nefa atsika milaza fa hoe tsika manao fahotana, atsika milaza fa hoe tsika mila ndanahay zany mila heloko atsika. Islam mamba tsondrovo le mpiarabelony, surtout le hoe olo tsy salama, fa hitanao hoe miezaka manampy anao zany hoe mamafa fahotanao zay Allahu azza wa jalla tombotsika zay. Ay tsy vitan'izay koa nalainy finoana al-Islam zany navany fanompoana resaka sola, fivahina masina, resaka hoe fanaovana famona nino zaka zay, famona vola zany nino napetsika ny Islam zany côté hafa. Ay ny fanaovana soa amin'ny mpiarabelona, Islam navy nametsika koa io koa zany misy tombotsoa be koa amin'ny tombotsika. Zay no resantsika tamin'ny semaine lasa teo hoe ahoana zany tsika nino fanahatsika toetratsafo mandroan'ny mpiarabelona. Eto koa zany tsika hoe fa mangina le tsy salama fo Islam navy namba fa ndany vangina eo fa maro le tombotsoa zay azonao le mpamangy, ay azon'le olo zay vangina, de azonao eto ambony tany, ay azonao koa zany anankoatra zay Islam navy namba zavatra zay. Ay tombotsika azza wa jalla navy koa izy zay zavatra jiaby ataony zanak'olombelo matetika izy milaza fa zaho miaraka aminareo. Le atsika matanteraka sola fivavahana zay, le atsika manao zavatra maro sambihafa, Allah izy milaza zaho miaraka aminareo. Fa nefa ndraiky le avy am'le olo tsy salama amin'ny hadisi anankiray, amin'ny hadisi al-Quds izy milaza hoe le olo tsy salama anilanakamy. Dikan'izany le olo tsy salama satria misy resaka anankiray zany hadisi al-Quds milaza hoe misy olo avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyam nandro fahy ndanavy fa nanina anao nambany tsy nandeha namangy zao, o andevinaka any anao tsy namangy za tam'za tsy salama. Namaly le andevo nilaza hoe ya Rabbi o tompo, akako koa mataonao tompo zay mbola tsy salama koa. Ohatsy anao ny haiko anao tsy salama tompo nivangiko. De nilaza tombotsika hoe moa ve anao tsy nahefa le olo tsy salama ne mipetraka mariny zao. Dikan'izany izy minamba fa amin'ny place zay misy olo tsy salama vilafa Allah subhanahu wa ta'ala mariny eo. Dikan'izay zany zay zavatra nampianay ny finoana al-Islam zay Allah subhanahu wa ta'ala namany le olo zay hoe tsy salama. Ay fa mangena olo tsy salama Allah navy nanome hoe tombotsoa satria zany matetiky le olo anankiray tsy salama zany izy kivy, izy manana hoe désespoir, izy zany mitady olo zay hoe anampy izy, maro zavatra ilaina aminy. Olo Allah amizay mitsapa le zanak'olombelona amizay hoe izy mijefa izy amle zanak'olombelona zay namboariko hoe mba manana hoe kakoma zany hinakinaka, mba manana toetratsara hoe andemangy olo zay tsy salama zay. De hita amin'ny fotoana io zany le olo toe milaza fa ine zany namako be, amin'ny fotoana io tsy salama moa venao le manampy izy. Sanao tsy manampy le namanao zay lazainao fa hoe izy ne namako. Amin'ny fotoana olo anankiray tsy salama io no mahita fa izy amay le tena namany. Dikan'izay io Allah subhanahu wa ta'ala mitsapa atsika. Isika tanampidiny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala paminantsika sallallahu alayhi wa sallam taditra izy hoe nambara paminantsika sallallahu alayhi wa sallam am hadith anakaizy milaza hoe haqqul muslim ala al-muslim khamsa, zony pino Islam amin'ny namany pino Islamo
anaky dimy. Le voalohany namba ampaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, raddu salam, fitenenanao zany raddu, famalianao zany le salam. Ino ma le salam? Olo anankiray koa miteny assalamu alaykum. Assalamu alaykum zany tsy bonjour, zo matetiky antsika militry zo bonjour na hoe salamy, fa le salamu alaykum zany zo hataka. Atsika mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala omeza izy hoe le salam, la paix, tranquillité le namako ty. Assalamu alaykum wa rahma, ameza hinakinaky izy, wa barakat, azonao ameza asoavana olo ty. Zay le dikany assalamu alaykum. De nilaza mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zony mpino silama amin'ny mpino silama anankiray namany, raha ohatsy olo anankiray milaza aminao assalamu alaykum, zay manao hataka zay, manomenao le hataka le doa le hataka tsara zay, mba valio foana izy am zavatra teneny hoe wa alaykum salam, ay aminao koa zavatra zay. Zay zany mahatonga hoe mpino islam zany atsika mahita amin'ny fiarahamonina atsika matetiky zany hoe fomba fiarabana izy miteny hoe assalamu alaykum, tsy inona ny zavatra zay fa fangatahana zany le tsara le olo zay hoe teneninao iny. Zay zany vanaloha zony mpino islam. Ay faharoa zay nambara mpaminantsika amin'ny fampianarana azy izy milaza hoe raddu salam wa iyadatul marid, ay famangianao olo anankiray tsy salama. Dika zay fa misy mpiarabelona amin'ny fiarahamonina atsika, surtout izy koa mpiarabelona silamo koa zany, tena manana zotony be kokoa zany hoe, de nambara fianarana islam hoe ndany vangio izy, wa iyadatul marid wa atba'ul janaza, ay ohatsy namanao zany mpiarabelona aminao zany nandao fahafatesany niala amity donia ty, nilaza fianarana al-islam hoe ndananao zany manahaka le fandevenina izy, mba fahany zany le relation nareo eto ambony tany zany, mba fahany fahitavanao izy zany, mba ariary foana zany nino izy mandemandevina izy, olo mandemandevina izy zany mba miaraka aminazy iny zany anao. Ay nilaza mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ay tsy vitan'izay koa fa efatra zany namba wa ijabati da'wat, hoe valio zany invitation nazy, zay fa efatra. Misy olo mi-invitenao, za misy nino, za terabao, avenda ny sakafo aminaka ty, ndananao ohatsy tsisy tambana zany, ndano valio zavatra zay. Ohatsy izy milaza fa zanako anambady amin'ny semaine ambony za mi-invite anao, ndana ambany finoana al-islam hoe ndananao manatsika zavatra zay satria manana importance nazy zo zany, de ezao zany. Fa ohatsy anao tsy afaka, mba milaza foana aminazy hoe zaho tsy afaka noho occupation maro sambihafa, mba afahany miomana zany zavatra zay. Io koa zany mankatsara zavatra dimy zona mba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, io mankatsara fiainanatsika eto ambony tany. Ay ny farana mba ohatsy izy mitsiveny, de anao zay mitendena hoe rahmaka Allah, ndana hay ne hinakinaka anao. De ino ma zavatra dimy aby, ohatsy fintintsika zavatra dimy io zany, famalianao zany le salamnazy. Dika ohatsy izy miarahaba anao amle tema assalamu alaykum, anao milaza wa alaykum assalam. De miafo ata zany atsika manontany le olobetsika taloha zany mitety trano, mijika trano, miboaka trano, miarahaba hoe akory halinao, akory fahasalamanao, akory zavatra iny taikany iny fankatiavana amindreo. Dikan'izay le salamu alaykum namba ny fianarana al-islam miteraka zany fifankatiavana zay. Jiska ta mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy nilaza manao hoe anareo tsy ho tonga piny tanteka jiska ta zany hoe anareo zany mifankatia. Anareo zany tsy ho fankatia koa jiska ta zany ino anareo zany mandefa zany karazany zany hoe salam zay, fiarabana zay. Dikire fiarabana zany io fankatiavana teka amin'io. Ay tsy vitan'izay le izy tsy salama zany, ndana vangio nambany fianarana al-islam, fa mangianao izy miteka fankatavitra izy mahatsapy hoe tamizao tsy salama, fulany na zany navy taminaka teto, any navy taminaka teto, le izy koa tsy salama koa, zaho andeha mangy izy koa. Lasa misy fankatiavana be zavatra zay. Ay ny fahatelo, raha ohatsa izy miala amity donia ty, eto ambony tany miala amity donia ty zany, meza foana atsika zany mandenino manatsika manao zany salatil mayt zay, ay mandevina izy anampasany. Ay ny faefatra nambara atsika zay makasy zavatra zay. Ay ny faefatra zona zay, le izy zany mi-invite atsika, mieza zany mamaly zany invitation zay. De atsika amizay mila maefa, io zany fitsapana amitsika zany, fitsapana amle olo tsy salama hoe ndanahay mitsapa izy hoe moa venao ty manana faharetina fô,
moa venao ty zany mahalala mangataka aminaka zany le anao tsy salama sa miezaka mangataka amin'ny zavatsafa sa anao zany mitolika aminaka tsy ndraiky miaraka anao zany manana zany problème zay. Ay ny faharoa zany nanahy koa mitsapa le olo zay ankaikitsika, le olo zay hoe ankaikitsika io moa ve le olo zay milaza fa mankatia anao, le olo zay milaza fa nilanao isanandro aby mankatia manana hinakinaka aminao sa karakory. De asika amizay mila mahefa hoe misy olo miala baka lavitsy andeha mangolo tsy salama foana, fitiavana zavatra zay. Fa matetiky le olo tsy salama zany i tsy manana zavatra azo valiny afatsy hoe izy mitsikitsiky mba avo mankasitrika amin'ny tonga ito. Fa ohatsy andeha malatsika jiaby valosoa mezina vola ndraiky niny tsy vitany zavatra zay, ata zatiny problème. Fa zavatra kely vitana amintsika izy mitsikitsiky de mankasitraka hoe anareo le tena namany navy nanampy za amin'ny fotoana ty, anareo le tena namany. De inona mbany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tany lesinareo ty tena important be le resaka ito. Nambany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tsika mila mahefa le olo tsy salama ndranahay nanome cadeau spécial indreo. Zay ny olo mamangy le olo tsy salama fa misy cadeau natokany Allah subhanahu wa ta'ala. Leza mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam izy milaza manao hoe uddul marid wa'muhum falyad'u lakum, ndana vanginareo le olo tsy salama. Paminandika ndano vanginareo olo tsy salama abo wa'muhum ay teneno izy reo angataka amle nahay ninareo. Nefa tsika niany mitaheny manana problème, atsika niany ino mba paslamo ndana teneno mangataka hataka mangataka dua mangataka zany amle nahay ninareo fa inna du'atul marid mustajab, tena mahay le hataka le olo tsy salama ikesindanahay direct ndanahay zany tsy moefizidy do olo tsy salama. Tsika zany niany mitaheny manana problème, misy olana misy nini mitady solution zany ndany vangily olo tsy salama. Bako teneny le olo tsy salama zany mba mangataka amle nahay ni satria doanazy namban'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, doanazy accepté ndanahay 100%. Dikan'izay le olo tsy salama zany ko nangataka amin'ny tompotsika tonga de valiny Allah zavatra zay, tonga de omezany. Dikan'izay fa mety possible le aretiny mandalo hela kely ndanazy mila mitsapa hoe ahoana le mpanomponaka ty zany moa ve izy may mankasitraka, ahoana moa ve izy mahatsaro zamy zavatra ty sakarako. Dikan'izay zany atsika zay mpanayaka nantokatrano zany fandahana zao alaminy programme-nao hoe mandeha mamangy le olo tsy salama. Ohatsy anao zany koa zany tsy salama ka zadiny hoe mangataka amle nahay ny mpiarabelona ny jiran ny olo ankaikinao satria le hataka anao ina mba ampaminantsika hoe ikesiny Allahu azza wa jal. Bo nilaza mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam wa dhambuhu maghfira, ay le fahotany le olo tsy salama koa fafeny Allah io. Dikan'izany ohatsy olo anankiray zany mety nazony fatsika kely, teneny le na hoe nazony fièvre, la fièvre zany. Dikan'izany teneny fa izy amin'ny fotoana iny ndranahay ny mafafahotana azy. Fièvre iny andeha 2 jours, dikan'izay anatiny 2 jours ndranahay mafahotana azy. Mankaivana zany le fahotatsika. De efina islam ampijerentsika hoe anao kaza mihevitsy le anao zany nandalo arety zany vola ty zavatra ratsy ty baka amin'ny devoly ty karaha ty. No islam ambarana hoe zavatra mankasitrano le nahay satria zavatra nataon'ny nahay itsapainanao boko amafany zany fahotanao zay. Ay boko zay doa zay ataonao, zay atka zay ataonao ikesiny Allah subhanahu wa ta'ala. Boko tsika mila mefa amin'ny place zay misy olo anankiray tsy salama, atsika mila mefa le angely mankodidiny. Ka zay lazay atsika tampiandohany hoe le 70,000 angely zany miezaka mangataka amle nahay. Ay voaprouvé ny hadith ty koa. Hadith zany teneny mpaminantsika zany izy milaza manao hoe qala rasul sallallahu alayhi wa sallam idha hadartumul marid aw al mayta. Izy koa zany anareo zany mise présenter na hoe tonga amin'ny place anankiray zay hoe misy olo tsy salama na misy tsangany na misy hoe faty zany amin'ny place iny na misy razana zany amin'ny place iny. De inona mba mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam no ko tonga amin'ny place anankiray olo tsy salama ndraiky place zay misy nino tsangany na misy faty na mba
ambapo idha adhaytum aw almayta fakulu alkhair, mitinin tenchafuna avafuna tenchazan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna, tena mai ni fali angel zani yuzan mana amin amin mtini ndana hawi ikesu atakanduze ikesu atakanduze ikesu atakanduze dikanze zani tsikima ndi mangul ci salam zani mieza namba fino islam zavtsa mila biena yeto am hadith ten o meza moral le ul zati salama ano mteni tencha zana mnazo ndana hayni meno fa salamana ano chiwela nombo ya kamne ano zani man mez moral kazei dek zava sinkwazan hata kazei sadin kwazan atano mtentencha kazei mnazi man mesmo yalbigo kozani amle wulci salam fachano zai man de ma kivizi fachano zan ninu manambani zikowi ati faumati tikati la samaninu sava chazei mi demoraliser hizi dekaze mi zaza na tike man me conseil cha mi tentencha mangata kancha ni nazi amni place na kirwa place zemis changana namba tika si place zemis nino olo zechi salama ama na chika hizi sika mangala huwa chana kurua andaik pamna sallallahu alayhi wasallam nambaya ni vadi na chunawe Aisha jevatika zan misi sahabi pia dinaza chunawe Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas andaik ista Madina tamtanan chune Madina ichi salama iza vachana ndalo pamnanchika sallallahu alayhi wasallam nafna ndina mangisa chezen tachika fampena pamnanchika za vachana yesachika jabdo de pamnani san mamangi zeul ci salama lezna ndina mangi Sa'd ibn Waqqas chachan Sa'd ibn Waqqas ci salama nambaya ni Sa'd nalen pamnan zan tananaz na tontam ni soyanaka ni safuni jiska mni batani jiska mkibu kuna mbaya zan izboko izni lazima nawe Allahumma kshfini Sa'd ndana haye umeza fasalamana zani Sa'd leul zewele ci salama yini umeza fasalamana Sa'd nambaya ni Sa'd iskatani yani zambu la maharinza ninchini chintana pamna sallallahu alayhi wasallam zinandal tamni kibna kato chinza vachamila vyenzei zavachamila vyetsikizan atika za mila dus mila malifaka amli ulwi ci salama zai ay Abubakar pia diam pamna sallallahu alayhi wasallam Abubakar radiyallahu anhum izi anisansakeza pamna sallallahu alayhi wasallam je pamnan andrek mantan pia dienazi izamna reunian mbana mangul ci salama izamnuna mukaswadaka na mukawi izamnuna zavchakaya zai Abubakar mteni zao izamnuna zavchakaya zai zao izana zao izamnuza na mangul ci salama ke pamnamna mapianchi important li famangina ul ci salama zai dinza vsanambaya ni Abubakar tamnu zao ya Rasulullah dekade Abubakar radiyallahu anhuma izani sanulwe pamangzen ulci salama zai kechi kazani zepanaye kazao fandaye na zao alwan amaya na chika zan fandaye na zao ya watsa misulci salama mnifia munna chika ndano vangiu satia zani tumbu chova na luani 70,000 malaika angel zani mangata ka famila kiluka ninau amtumchika Allah subhanahu wa ta'ala ay nifaruwa tenin le ulze ci salama ye mbama ngata ka amni le na hawi ni nao sa hata kanazi ikisi le na hawi ay ni faatel zanwi mitenin ten chaza na chika zani atamni chika mangul ci salama zani mitenin ten chafa le angel na malaika zani mtenye amin amin amtopchika Allah subhanahu wa ta'ala de amman ay kande zani من يبيونا سبحان الله بحمده سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. أعمالنا وبها
وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا